Zorana, evo kreće. Ne, njima, vama ne, ovima. Will you take it again between the official We'd like to thank you so much for welcoming us here today. Želeo bih da vas zaista pozdravim od srca što ste nas ovde što ste nam priredili dobrodošlicu. The founder of this run was Sri Chinmoy. His photograph was on the banner here. And he once said that world peace, world harmony, these are not mere dictionary words. Sri Chinmoy, osnivač ove trke, jednom je rekao da svetski mir i svetska harmonija nisu samo reči u rečniku. These are realities, divine realities and supreme realities. Da su mir i harmonija božanske realnosti, svevišnje realnosti. And the fact that we see your smiling faces, your enthusiastic hearts here with us today, I think proves that statement to be true. Sama činjenica da vas vidimo ovde sa nasmijenim licima potvrđuje tu njegovu izjavu. Today is a very special day for us. It's both a very happy day and a slightly sad day. Današnji dan za nas je u isto vreme veoma srećan dan, ali smo u isto vreme malo tužni. Because 5 months ago we started running with this torch. 5 months ago and 24,000 kilometers we started running with this torch in Portugal. Pre 7 meseci smo počeli da trčimo ovu trku u Evropi u Portugalu. And along the way we've met people just like yourselves
who have a yearning and a hope for peace, and they've put that hopes and those dreams into this torch, and we have carried it through towns and cities, through 49 European countries. I dok smo pretrčali tih 24.000 km od Lisabona, mi smo se sretli sa mnogim ljudima baš poput vas, koji imaju ogromnu težnju za mir i želju za srećnim budućnošću, i mi smo te njihove želje nosili sa nama od mesta do mesta, sve do ovde do vašeg grada, kroz 49 zemalja sveta koliko je putovala ova baklja u Evropi. So we bring those hopes and those dreams in this torch, and we would like to present them to you on this, our second but final day. Thank you. Mi smo te želje i tople snove za bolji život nosili zajedno sa nama u ovoj baklji, i prava nam je čast da na neki način možemo to vama da predemo ovde kroz baklju vašem predsjedniku vašeg grada. Gradska opština Grocka danas je domaćin Međunarodne trke mira, koja se kao globalna svetska manifestacija održava svake 2 godine. Poželimo dobrodošlicu učesnicima ovog internacionalnog tima koji noseći baklju simbolišu mir u svetu. Dragi naši gosti, Grocka je beogradska opština sa preko 85.000 stanovnika, koja se prostire na površini od 280 km² i obuhvata teritoriju od 15 naseljenih mesta. Prvo pominjanje Grocke pod nazivom Gardec datira još iz 1888. godine. Našu opštinu krasi reka Dunav i široko rasprostranjena poljoprivredno obradiva površina, pogodna za razvoj voćarstva, inače tradicionalno zastupljenog na ovom području. Gradska opština Grocka podržala je ovu manifestaciju, a ispred Gradske opštine Grocka obratit će se predsednik gospodin Stefan Dilberović. Izvolite. Ima da poželim dobrodošlicu u ovu našu lepu opštinu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu ispred opštinskog rukovodstva da imam tu čast da se obratim ovim ljudima koji su prešli preko 49 zemalja u svetu i došli do nas, i siguran sam da ćemo danas biti jako dobri domaćini. Sigurno da je mir preduslov da deca pre svega žive lepo i srećno, i nadam se da ćemo ovu tradiciju nastaviti i u nekom budućem periodu. Sad bih pročitao ovu poruku koju su mi dali moji saradnici, što znači da imamo tu čast da naša opština bude domaćin trke mira. Smatram da je danas neophodno izgraditi mir, solidarnost i integritet čitavog društva, i u to ime mogu reći da je danas Grocka postala deo svetske porodice koja širi poruku mira i prijateljstva. Spletom narodnih pesama lepili su Nano, Divna, divna, s one strane Dunava i Višnjičica pozdravit će nas hor muzičke škole Grocka.
odiše i sportskim duhom, budući da na teritoriji gradske opštine Grocka postoji 32 sportska kluba i dosta uspešnih sportista koji su i danas ovde sa nama i kojima se Grocka ponosi. Među njima je i prvi reprezentativac u biciklizmu, gospodin Živorad Žika Micić iz Grocke, fudbalski reprezentativac Goran Gavrančić iz Vinče, reprezentativka u šahu Marija Rakić, vaterpolista Partizana Jovan Ćosić, Aleksandra Mladenović stonoteniserka, rukometašice iz Vrčina, kao i fudbaleri fudbalskih klubova iz Leštana, Vinče, Boleča, Vrčina i Grocke. Jedan od njih koji će nam se sada pridružiti je Ivan Paunić, košarkaški reprezentativac iz Grocke, koji je baklju, simbol trke mira, preuzeo na teritoriji naše opštine. Izvolite. Dobar dan, htio bih da vam se zahvalim na ovako lepom dočeku i da vam kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što je Grocka odabrala mene da budem predstavnik i naravno u ovoj velikoj manifestaciji u Trci mira i svi znamo dobro da je Grocka poznata kao opština koja ima dosta dobrih i uspešnih sportista i nadam se da ćemo se češće ovde nalaziti na ovom platovu radi njihovih uspeha i velikih pobjeda i svega. Hvala vam još jednom. Pozdravimo još jednom hor muzičke škole Grocka koji će nam sada otpevati pesme Kiša pada, Razgranala grana Jorgovana, Dunje Ranke i U budim u gradu.
gospodin Stefan Dilberović i zamenica predsednika Gradske opštine Grocka, gospođica Jasmina Mandić, uručit će prigodne poklone svim učesnicima trke. Zamolila bih predsednika Međunarodne trke mira, gospodina Predraga Kneževića, da primi poklone i obrati se građanima. Hvala vam puno Grocka, hvala vam ljudi koji ste nas dočekali ovako toplo. Hvala devojkama s kojima smo se dogovarali u posljednjih mjesec dana i sve lepo dogovorili. Predsjedniku opštine, sportistima koje uglavnom znam, ali samo sa TV-a. Srećan sam što sam imao čast da vas upoznam. Ja sam predsjednik ove naše trke, Trka mira Srbija, i neću da dužim, ali samo da kažem, eto, da moj tim, naš tim se sastoji od trkača koji ćemo kasnije predstaviti, a to su vrsni maratonci, ultramaratonci, triatlonci, Ironman trkači, ljudi koji su preplivavali La Manche. Znači, to smo mi. Trčimo po cijeloj Evropi, znači 49 zemalja Evrope, već 4 dana kroz Srbiju trčimo i ja sam presrećan što nailazimo na ljude kao ovdje u Grockoj, koji su toliko otvorili srca, koji nam se u najmanju ruku nasmeše, znači ništa ružno nismo doživjeli, a to je jako važno zbog toga što evo tu je internacionalni tim koji ima 20 trkača i 17 zemalja i mi pričamo s njima i oni su se u našoj zemlji nagledali i naslušali svašta i sad kad dođu ovdje i vide da nije baš sve to tako, meni je nekako puno srce, a za to smo zaslužni svi mi, uključujući nas ovdje koji stojimo. I zato vam puno hvala. Mi danas nastavljamo i ta svetska trka imali smo tu čast ove godine posle svih 49 zemalja Evrope i 150 zemalja sveta završava baš kod nas u Beogradu. I primit će nas Narodna skupština i vaš predsjednik, vaši predstavnici će doći sa nama na prijem u Skupštinu Srbije gdje će na najvišem nivou biti predstavljena trka i pozdravljena trka, što znači da naša zemlja time hoće da pošalje jednu lepu poruku u svet, a to je da mi imamo samo jednu opciju, a ona se zove mir. I zato hvala vam, a ja bi sad hteo da predstavim internacionalni tim, ali na jedan specijalan način i molio bi ove klinice što su tako lepo pevali da dođu ovdje ispred nas, jer ako hoćete da se igrate nešto, a možemo svi da učestvujemo, dođite ovdje ispred. Ovdje prema nama. Sad ćemo vas nešto, nije ono propitivanje ko u školi, ali igra je ovako. Svako iz internacionalnog tima će da kaže par reči na svom jeziku, a vi treba da pogodite iz koje zemlje dolaze. Ako pogodite sve zemlje, mi ćemo vam otpevati jednu pesmu. A ako ne pogodite, dođite, pomagajte. Pomagajte Jerminu. Ako ne pogodite, vi ćete onda morati još nešto za nas, što, eto, to su propozicije igre. Se slažete? Da. Super. Ništa, krenut ćemo s koje strane? Ja. Introducing, so, thing. Oh, okay. Yeah. And I say that you are coming from Latin, which yes. Ovaj ništa ne kaže, ali dolazi iz zemlje gdje ima životinja koje ovako idu. Australija, imamo aplauz za Australiju. Evo jedna teška. Terve, nimeni on Andreas ja mä tulen Suomesta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? No, it's not Italy. No. Finska, yeah! Finska! Hello, good morning to everyone. How are you doing? My name is Nicholas. In my country there are places like California and Texas, California, United States. Very good. Evo svima, ja sam iz jedne susjedne države, evo tu malo dalje. Imamo dobar nogometni tim, reprezentaciju, Luka Modrić. Hrvatska. Goedemorgen jongens en meisjes. Ik kom van een heel klein landje wat hier heel ver vandaan ligt. Maar ze fantastische voetballers hebben. Bijvoorbeeld Arjen Robben, Robin van Persie, Dirk Kuyt. We hebben hele... Hollandia, bravo. Ребята, привет! Я прибежал из одной очень большой страны. Руссия! Здраво на сите, аз доаѓам од една многу близка земја до вашата, кај нас има многу сонце. Македонија, браво! Hello, I come from a country, the capital is London. We have a queen. English. Servus, grüß euch, ich bin der Schummert. Willkommen dran, die Buben nur Lederhosen und die Dirndl. Wenn es wieder so schön ist wie heute, dann fahre ich zum Kind. Němečka, Ahoj, v mojí zemi mluvíme asi takhle. 333 stříbrných stříkaček stříkal přes 333 stříbrných střech. Praga is the capital, we have Peter Czech and Czech. Very good. Dzień dobry, a ja przyjechałam z kraju nad Wisłą. Mówię słowiańskim językiem, Slavic language. Ale mój kraj leży daleko na północy, a stolicą Hlavný grad jest Warszawa. Polska, brawo! Hola, mi nombre es Olivia y vengo de un país donde tenemos sombreros, guacamole, México. No, tenemos tequila. México. Grüß Gott, mein Name ist Tischel und ich komme aus einem Land in der Mitte aus Europa. Die Hauptstadt ist Wien und Mozart, wir haben Salzburg, Austria, very good. Казвам се Пламен, столицата на моята страна е София, аз съм роден в Пловдив, ядем Таратор, Баница. Bugarska, bravo! Én is egy szomszéd országból jöttem, Északról, és a fővárosa Budapest. Ja ću predstaviti naš tim, to su ljudi iz Subotice, triatlonci, iz Bora, iz Novog Sada, iz Beograda, iz Niša, Zrenjanina, Leskovac, plašim se da ne zaboravim, Beograd, već sam rekao. Znači, iz iste sam zemlje iz koje ste i vi, a ona se zove? Da. I sada, pošto ste stvarno dobri iz geografije, sad ćemo da pređemo na istoriju. Ništa, pošto ste sve pogodili, sad nam otpevajte pesma, mi ćemo vas slušati. Šalio sam se opet, sad ćemo mi vama otpevati pesmu koja je praktički himna naše trke, međutim moram da vas upozorim da smo mi trkači, nismo pevači tako dobri kao vi, pa ako nešto ne bude zvučalo onako kako vi očekujete, nemojte nam zameriti. Peace run, peace run, peace run, peace run. Peace run, peace run, peace run, peace run. Oneness world our joy has begun.
oneness world our joy has begun. Peace run, peace run, peace run, peace run. Peace run, peace run, peace run, peace run. Sisters and brothers, our peace torch flame. Sisters and brothers, our peace torch flame shall feed the globe, harmony gain. Shall feed the globe, harmony gain. Peace run, peace run, peace run, peace run. 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 Naravno, pripremili smo još jedno malo iznenađenje jer smo želeli da svim učesnicima ostane još jedna uspomena iz Grocke. Izvolite, predsjedniče. Show it here. Show it around. Now you get done. You got it up there. Još malo tamo.